Ego voli priču o moćima. I to nije slučajno. Priče o moćima zvuče kao oslobođenje, ali često su samo nova verzija kontrole. Ego ne želi istinu. Ego želi posebnost. Moći obećavaju upravo to. Da budeš iznad. Da znaš više. Da vidiš ono što drugi ne vide. Zato su priče o moćima uvek glasne, pune obećanja, pune slika, vizija i velikih reči. Ali prava sloboda je tiha. Ego voli moći jer mu one daju identitet. Ako imam moć, onda sam neko. Ako imam dar, onda vredim. Ako sam probuđen, onda sam iznad običnog. To hrani ego čak i kada govori o njegovom prevazilaženju. Zato se ego često krije iza duhovnosti. Ne kao neprijatelj, nego kao glumac. On govori rečima poput svest, energija, buđenje, dimenzije, vibracije, ali suština ostaje ista. Potreba da se bude neko. U gnostičkoj tradiciji najveća opasnost nije neznanje. Najveća opasnost je pogrešan identitet. Kad poveruješ da si moćan, ego dobija novu ulogu. Postaje duhovni ego. A duhovni ego je teže prepoznati nego obični. Jer on izgleda smireno. Govori o ljubavi, priča o jedinstvu. Ali i dalje želi da bude poseban. Prava gnoza ne daje moći egu. Ona mu oduzima pozornicu. Ne činite većim, činite lakšim. Kad se ego ne hrani pričom o moćima, on se smiruje sam. I tada se dešava nešto važno. Ne pojavljuju se čuda, ne dolaze vizije, ne dolazi osjećaj nadmoći, dolazi običnost. Sposobnost da budeš čovjek bez potrebe da se dokazuješ. To je razlog zašto ego voli priču o moćima, jer bez nje nema šta da glumi. A tamo gdje nema glume počinje sloboda. Gnoza i uvid, Miroslav Kiš,